Selamat pagi Indonesia. Kita mancing lagi hari ini. Udah sama si Abah tuh udah mulai lagi. Kita lempar joran dari tadi. Sekarang di blok Majinglak, muara Sungai Citanduy. Kita dulu tempat duduk ini masih Jawa Barat. Ono Jawa Tengah. Infonya sih lumayan ikan di sini spotnya. Tapi kita coba saja peruntungan hari ini. Betulan pas sunrise. Kita dari Ciamis tadi berangkat tengah malam nyoba ke Bojong Salawe. Cuman sementara ditutup dulu. Ada pembangunan dermaga. Oke, kita coba aja peruntungan. Mudah-mudahan berhasil. Jangan Argentina berhasil aja. Mundur. Terus ada itu jauh. Asiknya aneh. Wah, ya rombongan piknik di Panjalu. Bener ibu, ambil kamu umur yang si
parabot geus aya kabeh kumaneh ka pasar teh nu riweuh manehna meser aya teh ka atas sagala rumah bener mah mantap gajihan aing balanya aing kalau bah dina rusak mepeskeun aing bener bae eta mah eta penting keur sare mobilna diyak-yak suka udang oh nanti bro wing gogorowokan di luar kan ih tibra jendelana kabeh bari nyeset kadang-kadang ajan tibra oh ya barang kana kastro aya beas mah caina turun kana mana deh iya Hey, I'm Esther Sanikara, and this is my performance. Are you ready? Okay, let's go. Party people in the area, make some noise for Itong Basgilano, performance, remix. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك
Salikara Performance Remix. To party people in the area, make some noise for Bikin Bos Gilano Performance Remix. Ingin diriku jadi seperti mereka agar aku berharga, bisa berbangga. Dulu ku sangka ku kan dapatkan semuanya, kiranya aku salah, ternyata salah. Ingin